Mamoste Rahman gelek spasiyate dikim u geleki spasiya vakfa İsmail Beşikçi dikim ku brasi ve derfeti u ve salonu dame ku ser mijareke binave edebiyata berxedani baxivin her wekî ku ev kitêbawê dest me de demek berê bi wergêrana Ümran Aran û Yusuf Hemed ev kitêb me wergerand û wek weşanxaneya Palê me çap kir. Îro bi giştî hem li ser vê kitêbê û li ser edebiyata berxwedanê û hinekî belkî ew awayekî berawردî li gel edebiyata Kurdî em baxivin û her wan çekî li ser servoriya vê kitêbê em baxivin. Berî ku ez werim ser pirsê xwe ewil û bi Ümran re em vê gotûbêjê bidin dewam kirin. Ez dixwazim hinekî hem Ümran û hem Barbara Harlov bidim nas kirin. Lê ji ber ku îro mêvanê me Ümran ez dixwazim bi wî bidim nas kirin. Rastî ez gelekî kêfxweşim ku îro li gel wî em vê gotûbêjê dikin ji ber ku çi alî zimanî be, çi alî edebî ve be yek ji wan kesan e ku heqeten em bêjin ew cîhanbîniya wî ew xebatên wî feyzê didin min û rastî di xebatê xwe ê palweşanê de jî gelek caran xebatê wî ji bo me awayekî rêberin ku em dixwazin di rêbernamê xwe zimanî de jî caran tetbîq bikin. Ümran ji Qosera Mêrdînê ye û niha li zanîngeha Mardîn Artukliyê wek mamosteyê ez bawerim rexneya edebî û edebiyata Kurdî erê nûjen kar û xebatan dike. Yanî divir de me bi rastî diyar nekiriye lê ew xebateke wî bi navê Bahtîn ku li ser romanê û gotarê hebû ku ji weşanxana peywendê derketibû. Ev jî wek kitêb belkî em bêjin xebateke wî wisa giştî ev a duyem be helbet em bêjin edîtoriya Kovara Kundê kirin demekê Kovara kitêb û rexne û danasînê û her wiha gelek meqaleyên wî gotarên wî hatin weşandin û demekê aktif komên wanî xwendinê jî li Qoserê hebûn. Her wiha hê jî berdewam e li Artukliyê mamosteye. Îja ku em bên ser Barbara Harlovê jî ku îro ev kitêba wê em ê serê baxivin bi navê edebiyata berxwedanê yek ji teorîsyenên serekî ku li ser mijarên wekî berxwedanê, wekî sirgûnê û wekî em bêjin ev mijarên postkolonyal de kar û xebatên xwe dimeşîne. Ev jî wek teksteke bingehîn tê qebûl kirin di xebatên çi postkolonyalî de be û çi mijarên berxwedanê de be. Gelek xebatên wê çend heba ji we re bixwînim yek jê emperyalîzm û oryantalizm çavkaniyeke belgeyî yeke din qedexekirî jin nivîsîn û kirtina siyasî yek jiyana piştî mirinê mîrateyên nivîsarên şoreşger. Her wekî ku hûn dibînin temayên nivîsên wê û xebatên wê nêzî hevin. Îja gava ku em li kitêba wê a edebiyata berxwedanê dinarin ku sala 1987 de hat çapkirin û brasî bû wek kitêbeke destpêkî di vê qadê de. Lê her wekî gava ku hûn kitêbê de jî bixwînin wê vê sernavê ji xesan kenefanî nivîskar û em bêjin ew şoreşgerê Filîstînî girtiye ku di xebateke xwe de ji bo ew nivîskarên Filîstînê ê di nav berxwedanê de û di wê çarçovê de nivîsîn bi vî awayî bi nav dikir. Wê piçekî vê teorîze kiriye û li ser edebiyatên Filîstînê, Amerîkaya Latîn û Afrikaya Başûr li ser gelek nivîskaran xebatan lêkolîna xwe berdewam kiriye dibin pênc sernava de. Di beşa yekem de bawayê çarçoveya teorîk dîrokî duyem de li ser helbestvanên van welatan nivîsiye. Adin jî bêtir li ser pexşanê û vegîranên vê mijarê em bêjin roman be çîrok be li ser wan nivîsiye. Beşeke wî bi min gelekî muhîm e û belkî ji bo me jî bi ber referanseke mezin li ser bîranînên girtîgehê em bêjin û berhemên ku li ser girtîgehan û ew nivîskarên girtîgehan de li ser wan hene. Adin jî hinekî berê xwe ber bi paşerojê ve dide û hinekî ew nivîskarên ku
برای خود دیجرابردی زیاده تر دادن پاشروجی و جارنا وک آوایی که اوتوپیک و دیستوپیک بر همین خود نویسین. میش خو دناور بحث بکن لیز خوازم یعنی امهنه کی دسپیکل سر بشکلی سرانجاماوی ورگیرانی و پیواجیاوی جبو عمران چاو دسپیکر و جالی زمانی و جی براستی از خود بجم ده بلکی کتابه که رفرانس بو گلک ورگیران جبر که هم فرهنگ که وی گلکی خورد هیا و داویه دجی او فرهنگ دانیه و هم جی اونه ببینیم که جالی هوکسازی و جی و جالی منطقی و جی بلکی بشكل جداتر به جوارگیری می نخواستم لباکور بشكل استخوازم هم بحثا وان ترجیح خواه بکو بشكل پیواجوی و هم هدیه بلکی سر ادبیتا برخودانی بردوام کن گلک سپاس هم جبو اینان و شانخانه پاله و هم جبو وقفه بشیکچی و هم جبو هباله الفدره بشتار و گودار ادبیاتا برخودانی یعنی هر لوی او قاده و خبات نتنه امریکا لاتین امریکا ناوین و روجلاتا ناوین جیته دی قاده و خباته مثلا ورگیران امور سر براستی می بره گله گوتار ورگیران دبون یعنی هنه گوتاره من کو ورگیران دیجی مثلا وقت گوگی تیونگو او جی دکتن چرچوه ادبیاتا برخودانی یعنی تئوریای مثلا تیونگو کتاباوی کو فخریات سایبرگراندی دکورینزه کرناهش یک جوان کتابانه کو چرچوه تئوری ادبیاتا برخودانی تی حسبانده مثلا میشی گوتاره کی ورگراند بو هنک و تشتیل سر چاندا کردی زمانه کردیم ورگراند بو لی اباناگش گوتار بون ورگرانا ویاش بون بو تجربه جداش برکو کتابی یعنی تجاری من گویی از کتابی که ورگرینم یعنی ویاهنه کی بهاندانا اینان چه بو بیلهما اینان بهاندانا بی محکی دپیواژو ورگراندن اجانم که زبایش رشت کی یعنی پرل بنده دما بو ویاج اسپاسوی دکم کو یعنی داویا دایی بابا کی بخیراوی جوا برهمک هیجال کردی زده بو مثلا زمین ده یعنی تشته کو محل دا گلک جهاد نقادا کردی ده سر هوکسازیه رخنه هی دبیجن مثلا نه هوکسازیا کردیه هوکسازیا ترکیه یا جی تسیرک زمانه گیرن سایل مبخوجی سربیا دوسه نویس کن محل دا هم ویا نکن یعنی حتی اجمه بره هوکسازی کس نکاره بیجه اب نه هوکسازیا کردیه ابا کس نکاره ویا بیجه لبله کتاب هنک جیوه دجوارن زورن یعنی تو بانگلیزی جی بخوینه زوره تو ترکی جی بخوینه دجواره تو کردی جی بخوینه دجواره یعنی هنک زحمتی جی بخوینه و پیشکش بکه اما خوینه ری کردی جی یعنی کتابین تئوریک دوی هینی و مودا هبو کابدن یعنی مثلا کتابی تئوریک کرد جی دنویسن لی وقتا هم کرد دنویسن ام به مودالیته اکدن دنویسن یعنی هم بهتر زمانی که هرمی هم دکارن مجاره تئوریک بیجن ام هوا که خود دکن هم بهتر رافع دکن هم بهتر پیواب کارتینن اما لجهان اجی آن زمانه تئوریت سردست انگلیزی مودالیته اوی بمن یعنی دبی خوینره کردی هینی ویاجی ببین بچکیل جیه زحمت هایی لهنک جیا مهوک پارچه کرن یعنی هگرم بیجه و پیواجوه ورگیرانه چا هنک جیاجی بطایبتی وقتا از گیاشتن بشا چارا ملیاری هر کودچه و کو زمانه و زورتر دجوارتر دبه هارلوه چند جارا هات بیرام از هواکا پرچه بکم دور یعنی مگو چما از هواکا پرچه بکم یعنی یک ویا بانگلیزی دخین میباره ورگرین ترکیجی میباره دو کردیشی برا افتشتا هبه یعنی مثلا هلبجارتن آده هنک تریمه نه یعنی جبر کل قادا تئوریه ده گلک ترم هنه و قادا دش کولونیالیزم و ادبیاتا برخودانه جی خوشی ترمینولوژی که هی مثلا ستلر کولونیالیزم یعنی yerleşimci جبون yerleşimci مس نشته جهبر بکارانی یجبر کو نشته جهد به وقت رهاد ما نهایا لیکره وقت بیج کارکر که چهار رهاد ما نهایا کرنه بجور ایکو نشته جهد به مثلا هنک تریمه نوشی از بارم جراول مبکارانی دویدریدم regresif yani geriletici paşkar ekupaj ya jî developing
gelişmekte olan peşkev, ekopeşkevi, progresif peşker, yani cerbandine meynud verdi ama jbo ku rahnek ne ku vivarid rahnek ne bejnev zamanı ki çava zamanı de hamu xabatê xwe yani wexta ez gotareke jî werdigerînim ez ferhengokeke dixim dawiya divir jî dime ferheng xiz dawiya kitêbê ji vî hêlê jî ez xwezîme hekî berfirehtir girtibaya di pêvajoya wergerandinê du dilîbûn çêbû em têxine ya nexine ji bo rê hinek telîm neketine lê bi vî havê xwe jî ez vêm wê bi kêr were yani ji ser wergera wê ez vêm ev yani bêjim min û hevalê xwe me Yusuf Hemed me bi hev wergerandiye ama me beşîvî jî kontrol kirin yani ber zimanê orjinal me beşîvî jî hevok pey me giş kontrol kirin ber ji xwe ez bi seraskerê kitêbê jî ez Ere, yani ez bixwe jî dî ji ber ku ji destpêkê de nav de me ez dibînim yani Ümran çawa bihûrî li ser vê metnê kar dikir û hewl dida wergerîne Kurdî û bi rastî gelekî deqîq û zêde obsesîf bû carna obsesîf bûna wî her çend carna bêhna meriv biçikanda jî lê te didît ku piştî demekê heqetem tiştekî gelekî baş derdkert olê lomaz ez jî spasiya te dikim Ümran ez dixwazim minekî em bên li ser mijara edebiyata berxwedanê yani hem ez ê bêm ji bo te ka tu çawa bi nav dikî lê destpêkê ez dixwazim minekî a Barbara Harlowê ku çawa lê dinare ew bi xwe zêdetir mesela edebiyata berxwedanê hinekî wek beşekê ji rizgariya netewîxwaz a miletan jî dibîne hûnekî jî ew berhemanîna di nav vê têkoşînê de bi nav dike ew cihekî ew pênaseya wê heye ez bixwînim û ez ê ji Ümran jî bipirsim yani ka ji bo edebiyata berxwedanê û berhemanîna wê çi pêwîst û ew bi xwe çawa bi nav dike Harlov dibêje ev edebiyat li Afrika, Amerîkaya Latîn û Rojhilata Navîn bi taybetî wek parçeyekî têkoşînên rizgariya netewê yerînê xistî û tevgerên berxwedanê derketiye holê û mirov dikare jê re bibêje edebiyata berxwedanê. Di cihekî de giringiyê bi zimanê nivîsînê jî tê û dibêje hilbijartina zimanê nivîsînê bi xwe ji aliyê nivîskarî ve beyaneke siyasî ye û ji nivîskarekî bo nivîskarekî din ji welatekî bo welatekî din divê di her rewşê de li ber çavan bêgirtin. Her çend wisa jî dibêjim dibînin ku gelek caran ew bi xwe nivîskarên bi zimanên derveyî zimanê xwe dayîkê de nivîsin jî di nav vê çarşoveyê de bi nav dike belkî em vêya ber bi dawiyê ve nîqaşa wê jî bikin ka di Kurdî de jî ji ber ku gelek nivîskarê me Kurdî jî hene û bi Tirkî de nivîsin ya jî belkî bi Farsî de nivîsin Erebî nivîsin em ê wan jî di vê çarşoveyê de bi nav bikin an na ji xwe gava ku em li xebatê wê jî dinarin ew bi xwe hemû lêkolînê berdestê wê ji îngilîzî îstîfade dike loma belkî wek em bêjin heta derekê dikare xwe bigîne berhema em bînin ku en wek meseleyê Kurda ve kesên din be zêde xuyaye ne hakimî wê ya jî haya wê jî zêde jenîne di sê cihan de bas dike ja Ümran tu çawa li mesela edebiyata berxwedanê dinarî û ji bo edebiyateke wisa berhemanîneke çawa pêwîst e bele em piştî veya ama em li çîkê jî vegerin yani ev edebiyata berxwedanê teoriya ve ji teoriyê dinyên rojavayî çawa cudayî em dûr ser veya bisekin dibê ne piştî veya ez vegerim dibe ji bo bicihkirina berhemê behskirina ve jî muhîm e ama ji ez boya dest pê bikî ev van tiştê te got yani tu zanî tu çawa bi hev girê bidî berê ez vêm em berhemê bi cih bikin yani cihê wê di nav dîroke teoriya edebiyatê de em cih bikin edebiyata berxwedanê yani teoriya wê ne wek wan teoriyên em bêjin rûniştiyên edebiyên rojavayînê ji wan cuda dibin. Mesela ew teoriyên rûniştî salê hefteyê de li Ewropayê yani li Amerîkayê bi taybetî bi pêla dij bi pêla post binyadgeriye hêdiyê dî ew teorî hatin hilweşandin ew teorî çi bûn? Ana di yani ew teorî ya jî vekolîna edebî ya rojavayî ya kanonîk a serdest çawa bû. Yani mesela ji Matthew Arnold bigire heta Isaac Morgan Richards nerîtek edebî li Ewropa çêbûyî ku xwedîspêr îdeolojiyek e.
جوه ایدئولوژی دبیجن هومانیزم لیبرال یعنی اون هومانیزم لیبرال او قاسی الهود هر دری یکو مروف بیجین احسه تدی يعني veya بنيرينا بمعنى ماركسيست اف هومانيزم ليبرال ايديولوجي يعني معناها ماركسيست ايديولوجي چیه اف تشتي جيانا روجانه ام تجربه دكن اف تكليه ما بما وقت سرشتيتن يعني ام دبي تشتكي سرشتي له داويا داوي وانا چاندين و انشان اواكرين يعني كنتركدن بايا ام اب اوايا كدن ده ايديولوجي معناها ماركسيست اف الهومانيزم ليبرال جي او قاسي كتي مفردات مكتبه او قاسي د کولینن ادبی دهاتی ناوکی کردن ادی مبخوجی من ناوکی کریه مثلا اشبه ناوکی کرنامه جانا وقتان پروپاگاندا که ادبیات ببینم دیگه ارشیویت که اوه اشبه ویا چیه هومانیزم لیبرال قبول دکه کو هومانیزم یک یونیورسال هیه و جبو همو گردونه لدار ویا هر دره راسته قبول دکه که سرشتک انسان هیه نگوهره و هر دره همان آوایی قبول دکه کو اگو هی اگو یک ثابت هی و هر دره همان آوایی و دیسا قبول دکه کو متن خودی معنی که وقتا به نرینا یونیورسالیست مروف لبرهم آدنره هنک پرسیده گرد کردن چما جبر کو ویا دیروک و کنتکست جمیدانا و کورینا ادبیات دکشینه یعنی غی چرس چه دکر باوایی که چاپوبری برهمین ادبی یا مثلا هلبسته ادبی متن ادبی خوندکاری خو بلاو دکر نابه نویسکاری وان ندگو و دگو وانا آنالیز بکن یعنی ویا خوندنک چاوای خوندنک در دیروکیش دیروکی او کراسه دیروکیش برهمه ادبی و دشاقتین یعنی وانش دیروکی دشو در دیروکی دکر دوی چارچوه ده مثلا خوندنی اوتوبیوگرافیک داتینن آلیکی، خوندنی سوسیولوژیک داتینن آلیکی و خوندنی دنابرا ادبیات و قادندن ایوک دیسکورسیف ایوک فلسفه و زماناسی گشی داتینن آلیکی تنه دق وردبن و اف پروژه اف تگیشتن که مثلا حتی ساله هفته تگیشتنا سرکه یا وکورینا ادبیات بو هین آجی لگلک دره جهان تگیشتنا سرکه یا وکورینا ادبیات و امجی بی کوهای مجر ام دبن تسیرا بدن دوی تگیشتنه ده رهندکی دنیا وی تگیشتنه چانده و سیاست چانده و جواکش هبدو جدا ده حسبین مثلا جبر کود وی لیبرال هومانیزم لیبرال ده تاکه کسی خسربون و رسمبونا تاکه کس جیکی گرینگ دگره تاکه کس بونا نویسکار یا بتایبتی سر هلبسکاران ویا تئوریزه کرنه تشتکی پر جدا ده حسبینه یعنی قبول دکن که ممکنه نویسکارک هلبسکارک دناب جواکه که ناب دیروکه که بنویسه لیدی ساج او برهمین کلتوری که او آفرینه جوه جواکه آزاده به yani tedi Marksist çıdıkın beyanet dikin ve berhema edebi berhema çandi devalahiye naya vakire ama nerita rojavai ya ve korina edebiyat eldici veya bu ev nerit disalen hafteydi jaliye ki Marksizm jaliye ki formalizm her du gihaştın hef o disale hafteydi به پست بنیادگریه ده veya hediye دی hat helveşandın. Yani çiket nav edebiyatı, kontekst ket edebiyatı, diro ket edebiyatı, civa ket edebiyatı و bizaven ve postkolonyalizm, dış kolonyalizm, ambejin new historisizm, hatta posthumanizm و tiştedin de bu. Yani edebiyat, bere edebiyat çava bu. Mesela Türkiye'de dvi varidi kitaba kanonik آوله کو آوستینه ادبیات تنه مجاره چی بو قاده کی مجاره تب آوای کی شیوهی تله تلسروی خبات اما و تئوری کوجر و تئوری yani هنگ و تئوری یا ادبی یا جی تئوری تنه تئوری به تایبتی yani
فیلۆزۆفێ فرانسایە بنژی مەسە لاقان بە دەریدا بە بارت بە قریستەوا بە فیلۆزۆفێ دەریدا لە فرانسایە بنژی پراتیزەکەرێوێ پێکانیناوێ تەطبیقکردناوێ سەر بەرهەما و تەطبیقکردناوێ لەسەر ژیانی ئەمریکایە چێبوو ئێشخوا ئەڤژی تشتێکی نۆرمالش مەسەلا بزاوا ئەدەبی یاک و بتەمامی لیبەرال هومانیزما لیبەرال و پرەنسیبێ دخوادا هەلگرتە بوو نیوکریتیسیزمە یعنی ڕەخنەگریان و لە ئەمریکای نیوکریتیسیزم و لە بریتانیایەژی ڕەخنەگرییا پراکتیک جێ دەبێژن پراکتیکەل کریتیسیزم ئەوانە هەردوو یعنی دنیاە ئەنگلۆ ئەمریکان ئەف جوورەیە خوێندنێ دەرکەتبوو مەتن ji her cure konteks û dîrokê dişûst dîsa dijayetiya veya jî ciyana Anglo-Amerikan derket. Yani ji ber veya ev edebiyata berxwedanê û ev teorîzekirina jêla kenefanî be ne tiştekî cara ewile ku mesela Harlow hiç behsa van tişta nekiriye Harlowê wekû cara ewil edebiyata berxwedanê dixwendinê were çêbû bin na ev ne cara ewil yani di nav postkolonyalizmê de di nav marksîzman û di nav teoriya psikanalîtîk ku marksîzmê û psikanalizmê alt xwendinê alt û zer de ev qada vekolîna edebiyatê ku hatibû hesarekirin dîwarkirin ji xwe hilweşiya bû veya jî bi tesîra wana di vî warî de qadeke ji xwe hinek berhemê Harlow heye ez neşar bi derî dair bihevrin nivîsayîn veya jî nêzîkbûna wan nîşan de veya jî tesîra wê li ser wê tesîra wan li ser wê nîşan bide. Yani vî awayî vê kitêbê mirov dikare ji hêla teorîk bi vî awayî di vir de cî bike îjam êdî em dikarin berê xwe bidin hem di rêvê. Ji xwe tekêm zêde ew kir yanî gava ku em li xebatên Kurdî jî nerûbrastî giştî jî dinarin em bînin ku ev qat tişekî hiç ku tê paşguhkirin di xebatan de û zêde yanî kes em bêjin akademisyen bin lîkolîner bin zêde berê xwe nadin vê wema gava ku em li Kurdî jî dinarin gelek caran belkî ev berhemên ku ji aliyê nivîskarên girtî ve yan jî şervan ve yan jî çekdaran ve zêde nebûne qadeke lêkolînê tu li ser vê nizanim çi difikirî yanî ew paşguhkirina vê qadê bixwe yani berê ku ez qala ve gerek ez qal bikim yani ev edebiyata berxwedanê çi ye Barbara Harlowê bixwe teoriyek ji bo edebiyata berxwedanê neafirandî yani ji xwe ew di ciyekî berhema xwe de dibêje ev kitêb çend aliyên temsîlker nimîner yê edebiyata berxwedanê vedikole dişayesîne îdeayek wê were tune hata bi taybetî xweşveya vedigirê jî ji hinek teorisyen hene dibêje berxwedan nayê teorîzekirin belkî ji ber veya Barbara Harlowê xwe neda bi ber vê yekê mesela filozofekî Fransî ew kî ye ê ku divê berxwedan li ser xetek were ku teorîz li wê de ra dixetime ev ya aliyekî yani Harlowê teorîzê nekire bijî mucîdê vê termê Xesen Kenefanî nivîskarê û em bêjin vekolerê Filîstînî û ji xwe û milîtan jî bû ne tenê nivîskar vekoler bû wê teorîze dike li gor wî ji bo edebiyatek edebiyata berxwedanê bê naskirin tabî vana em dikarin van tiştanî qaş mesela îro înan ji mir nivîsek şan Ahmed Aktaş bû belê ser wê jî em dikarin van fikra Mehmed Uzun jî nîşan didil ser vê îjamê dawê fikra Mehmed Uzun em nîqaş bikin ser vê yani fikra Mehmed Uzun çawaya Xesen Kenefanî çawayî li gor Xesen Kenefanî ji bo edebiyatek wek edebiyata berxwedanê bê hesibandin du pêşmerç lazim in yek divê milletek hebe ku bi hesteyên kolektîfî bi axekê ve girêdayî bin ya bi nasnameyekê ve ya bi dozekê ve dawayek wan hebe yek ev a duda gerek hêzek hebe serdestê wî milletî be yani li gor Kenefanî divê hêzek dagirker hebe li gor Kenefanî teoriya wî
و وی حزاز کو سردسته وی ملتی بندسته یا او دبن دسته خود هشته به یعنی وقت داگر کرده یا جی او جه کرده یعنی جبوی ادبیاتا برخودانه دوی شرطا ده yani şartı şu penası edebiyatı hertem zoruna yani tu bej edebiyat çi kez kar cevap ekibite de şartı evet bej mas de edebiyat ne ne avji kenefanici yani şu barbara halo et penası ekjeneki kenefanici şartı evet bej yani ev edebiyata ku pişti ev her tu peşmerç pek hatin legel şerre militani de qada edebi deji ambejin وەک ئالیکارێکی ئەدەبیات jî divê berxwedanê cî digire ji hêla çandî ve yani hem berhemavê ev edebiyata berxwedanê hem jî wêjnû ve de afirîne wêjnû ve berhem tînî yani wekû erê berhema berxwedanê lê berxwedanê teşwîq jî dike wê ajîte jî dike ji hêla berhemanînê jî ji hêla modalîteya nivîskarê ku wê dinivîse jî du tişta cuda çê dike du bendiyekê datîne yani hinek nivîskarê din jî were kir mesela tiyongo jî ji xwar hinek tiştê were danî gûkî tiyongo jî hinek çemkandin qawramsallaştırma heta ne bi mirov nikare pey mesela Mehmet Uzun jî her çi xwast em bêjin em nîqaş bikin jî wî jî ji xwar çemkandinê kirî ku qadana netewît însan dikarin behsayê bike ya ji bo me xweş yani ji hêla netewî wexta em bifikirin xweş her çi em qebûl bikin ya nekin ew tiştekî de di du modalîteyê nivîskarê ku dibin ji ber ku ew li Filîstînê dibin îşgala İsraîlê de bû nivîskarê ku dibin îşgalê de dinivîse û nivîskarê ku li sirgûnê dinivîse ev jî modalîteya nivîskar îja Hesen Xesan Kenefani ne tenê nivîskarekî afirîne nivîskarekî vekoler jî yani me vam dibêjî wî teorîze kirî îja ji bo vekoler teorîzeker jî şertê xwe diyar dike dibêje ez ji mişserî de yani kitêba xwe ku navê edebiyata berxwedanê li Filîstîna dagirkirî 1966 nivîsî ku halo wê jî vê terîma edebiyata berxwedanê ji wîstanê di serê kitêbê dibê ji serî de ez du tişta bêjim ku di akademiya kanonîk de yani külta akademîk azal de vana pir girîngin ji bo me ne girîngin çi ye zêdebûna çavkaniya divê tineyî çima veya bêj ber ku dişertine dîrokî were de dinivîse ku heqeten çavkanî tune mesela cara ewil hîna ku wexta Filîstîn dibin merdeteriya Brîtanyayê de 1966 de Filîstînî carekê li dij Brîtanyayê serhildanekê pêktin ama di qayîda veya tineyî arşîva tineyî viya çi dike dihere ji bo wan kesê ku beşdarî weya bî yekser ji devê wan digir û wê dîroka dinivîse ji ber veya mesela tu fehm dikî bê çima dibêje mesela wextam meseleyek edebî dinivîs tonek çavkanî berse divê yek zêdebûna çavkaniya divê xebatê tineyî du objektifiya akademîk divê xebatê tuneyî divê vekolerê edebiyata berxwedanê alîgir ew alînegiriya qaşo ew objektifiya qaşo li cemî tuneyî heta li ciyekî dibêje vekolerê ku wê edebiyata berxwedanê binivîse dibe her ciyê berxwedanê divê ciyê ji devê şahida vê edebiyatê ji devê şahida karibe godar bikû binivîsî xwe veya kirî mesela demek nêzîn bi kitêba wî ya li ser ew çîrokê mensûr bi Tirkî çi bû adamlar tüfekler bû çû tişkî were bixwend wî were kirî yani ew were dikir yek ser şahidê wan bûyera îja wexta ku harlo rabe ji kenefanî dest bi teoriyekê were bike wê hinek pirsgirêk derkeve pêşayê yani çîkî kenefanî bi awayekî ne pir eşkerekirî li kesê wek haloyê nivîsîna teoriya edebiyata berxwedanê wekû qedexe dike çünkü divê lazim e gerçî halo dîsa hebekî ji veya azadeyî ji ber ku li wê demê li Misrê û Filîstîniyan aske lê halo veya çawa ji heq veya têder teoriyekê neafirîne divî warît yani teoriyê ku van nivîskarên vekolerên ser edebiyatê berxwedanê xebitî teoriyê wan abkartîne
و قتالوگێک وان بەرهەماناش مە پێشکەش کرد دێگرتیگەهێ بڤی وەجیهەیە دیێن فتۆرۆلۆژیستێن پاشەرۆشخواز بڤی وەجیهێنێ هەلبەست بڤی ئاوای هەیە بەخشانێت بڤی ئاوای هەیە یعنی کێم زێدە ئەدەبیاتە بەرخۆدانێ چی شەرتەوێ چی مرۆڤ دکارە سەروێژی وان بێژە ئەرێ دە بکێنەفانی دەست پێ کرد ئەژی دخوازم باسا هەن فکری بکەم و سەروێرە پرسێکی بکەم کەنەفانی ئەم بێژن گاواک و ئەدەبیاتە فلیسنی وەک ئەدەبیاتە بەرخۆدانێ بنافکە یەکسەر ئەو ئەدەبیاتە کو دناف تێکۆشینین ڕزگاریە نەتەوەی دەیە هەم هەفچەرخ و بگشتی بەرێ دە و ئەف بخۆشی لدژ سەردەستیە ئەمپەریالیست ئاڕۆژاواییە ئیجا گاوا باساوێ دکە و باسا دیرۆکە ئەدەبیاتە بەرخۆدانێ دکە دەبێژە هەولێن ji بۆ نویسینان دیرۆکەکە ئەدەبیاتە بەرخۆدانە gelekî diyarkirî ji ber sedemên eşkere bi gelemperî piştî rizgariyê pêktên. Îja gava em li Harlowê dinarin ew bixwe basa wan nivîskara jî dike ku piştî em bêjin ne yekser be jî ne nav debin lê li ser şerekî van tevgera be ya jî tiştekî siyasî be yan jî piştî demekê di nav van tevgeran debûn lê piştî demekê em berhem hat nivîsîn wan jî bi nav dike îja gava kom îro lê binarin biyate em ê wê çarçoveya edebiyata berxwedanê em ê çawa diyar bikin em ê temamî girîdayî ya kenefanî bin yan wek Harlowê em ê hinekî wê berfrehtir bikin û berhemên ku piştî wê hatine nivîsîn yan jî texeyîla dahatûyeke din kirine em ê wan jî lê zêde bikin û ji bo Kurdî meriv dikare çawa çarçoveyek deyne ji bo wê tu dibêjî. Bele spas yani tabii em ne mecburin teoriyayekî sedî sed qebûl bikin yani em cana teoriyekê revîze dikin û şîroveya xwe lê zêde dikin û pê xwendinek nû li ser tiştekî dikin ji xwe afirîneriya ve koleriyê jî vir deyîn ji xwe wekû min got Harlowê jî bi min Harlow li distûra kenefanî girêdayî mayî pêve bestî ji ber ku teorîzîna nekirî yani qatalogek ji mer çêkirî mînaka dide yani ew gelên bindest dema ku ji aliyekî ji bo ji bindestiyê xelas bibin şer dikirin ji aliyekî jî diveya di edebiyata xwe de îcra dikirin ew bindestiya wan ew dijayetiya wan duş kolonyaliya wan di edebiyatê de çawa rûdayê ji mer qatalogek wêya derdixe mesela wek kenefanî distûra danîne wek tiyongo distûra danîne yani wî heqî xwar nabîne mes tiyongî dibêje du cure edebiyateyî edebiyata ku em bêjin serweriyê û xwînmetinê emperyalîzmê da qebûl dike û edebiyata ku wê qebûl nake ji bo azadiyê şer dike yani vana teoriyê datîn ji ber ku heqê xwe dibînin ji ber ku ji ciyê cî dipeyvin yani heqê xwe dibînin ama cem Harlowê min tiştekî wan nedî zaten ama tabii ki min jî bi min yani helbet li vir gotina kenefanî te got kenefanî dibêje normaleke piştî berxwedan bi ser bikevî yani piştî ew milletê bin dest wek vanê Angola Nikaragua û za gelekê dinê ku heqeten giyaştin hineka di çar van milletên bi destê Portekîzê 14 sala şer kirin û giyaştin azadiya xwe 14 sal dibêje yani awayekî dibêje normal e ku piştî berxwedanê vekolîna edebiyata berxwedanê bênivîsîn divê ji ber sebebê diyar nabêje ama sebebê diyar em dikarin bêjin yani ji bo tu wêneyekî giştî wêneyekî tam wêneyekî temsîlkar yê tiştekî bibîne ew temam bibe baştir e yani merov herî baş kengî li ser nivîskarekî dikar pê piştî mir navî yani piştî ew temam bû tedî Kurdî de ji bo min endê temam bû piştî ew temam dibe êdî mirov dikare ji bo berhemî wî jî poetîkaya wî jî bigê ji hinek nêrînên temam helbet wê nêrînên cuda hebe veya li ser veya dibêje ama mirov vê çarçeveya teorîk zêde vezelîne jî êdî tiştê nû derdikeve yani mesela tu vê çerçeveyê vezelîne yani wê bibe êdî tiştekî din tu bêjî nawele li ser mesela ev teoriya berxwedanê
با آوایەکی ji teoriya postkolonyalizmê cuda dibe. Çünkü çi awayî teoriya postkolonyalizmê ne tenê berhemên çandiyên koloniyan yên hatine kolonîzekirin li ser wan dixebite, li ser ê kolonîzekera jî dixebite. Yani wan di çawa hatiye temsîl kirin. Mesela kültür ve emperyalizma Edward Said nîşan dide romana sed salan nozda de çawa ew hêzên têkiliyên hêzî hatine paşbirkirin, çawa hatine temsîl kirin. Yani dibe ku tu mesela tu li romanek Türkî binêrî bixwînî, tu bê Kurd çawa bir hatine temsîl kirin, ev nabe xwendinek teoriya edebiyata berxwedan. Tamam postkolonyalizm dibe yani ku ew jî dîsa nîqaş dibidane. Yani bana tu jêla diskursîv tu temsîl kirina Kurdî derx. Ama veya bi taybetî li ser metnê wan dixebite veya diyarkerek edebiyata berxwedanê. Tu veya ra bi zêde rakişîne û ser wan metnê ku milletekê gelekê ji bo azadiya xwe tê dikoşe. Ser wan metnanayê, wan metnê têkildarî vê azadiyê ne tê dikoşe. Yani de edebiyat mesela kesekê di rojnamege em bêjin çiraxê kenefanî radibe kenefanî rex nedike di rojnameyê de çima tedî Barbara Harlow dibêje ew jî wek divê wek Marcel Proustî ev zilam jî dixwaze di siberojê piştî mirinavî nav û dengek li pêwî bimîne li ber veya ji ber veya radibe kenefanî ji ber vê angajmana wî îdeolojîk rex nedike. Helbet kenefanî wexta dîroka edebiyata berxwedanê binivîse wê ber metna wî nexina wê çarçoveyê. Yani mirov dikare bime yani mirov dikare carna wê revîze bike di mînaka Mehmed Uzun de em ê ser vêya baştir. Em hinekî perî xwe bidin edebiyata Kurdî jî û tu şi difikirî yan em berdewam bikin. Yani Barbara Harlow ji xwe dewa xwe de bas dike em bêjin ji ber çavkaniyê wê mabê îngilîzî ne. Piranî ew berhemên ku li îngilîzî hatine wergerandin, xwandine û nirxandine tenê du sê cihan de bahsa Kurdan dike ku ew jî wan jî kêm zêde di nav van tevgerên ê berxwedanê de ku li dijî hêzeke serdest tê dikoşin bi nav dike. Lê zêdetir tiştekî nabêje. Îja ji ber ku dibixwe jî em bêjin hem zêdetir belkî ser romanê be lê kêm zêde ez dibêjim tu belkî karibî çarçoveyeke kêm be jî ji bo me deyînî. Edebiyata Kurdî em dikarin çawa bicih bikin di nav vê edebiyata berxwedanê de ji ber ku heta niha bi rastî yek du xebat belkî hebin em bêjin yeka Skalbert Yücel ez warim di kitêba peywendê de çapibû û yek Davut Yeşilmen jî li ser edebiyata berxwedanê û vê dawî Ahmet Ataş jî nivîseke wê hebû li ser edebiyata berxwedanê ku Mehmet Uzun bi vê mijarê nîqaş kiribû. Îja dixwazim tu hinekî bahsa wê bikî ev peywenda edebiyata Kurdî di nav edebiyata berxwedanê de. Yani bi çavê edebiyata berxwedanê tu li edebiyata Kurdî binêrî pirraniya edebiyata Kurdî dikevin nav edebiyata berxwedanê. Yani ez wêneyekî were giştî çê bikim. Romanên dîrokî yê ku dozek pirranî di çerçeveya edebiyata berxwedanê. Mesela tu nehatibû derzê Nuraxa. Mehmed Uzun yani bîra qederê di nav çerçeveya edebiyata berxwedanê. Siya evînê herî dawî em ser Mehmed Uzun peyvîn lomazibêj. Siya evînê di nav çerçeveya edebiyata berxwedanê de. Ji ber ku çima divan berhema di milletekî diyarkirî heyî bindest e, ser hêzekê serdest e û têkoşînek di navbera wan de heye. û ev metin ya jî wek ronî mîna evînê tarî mîna birine bi awayekî eşkere her çixwasinek pirsgirêkê de hebin jî mesela pirsgirêya otosansûrê de edebiyata Kurdî de heye. Di vê derê behsa sed berhemî heye milcîkî nebîst ku otosansûr de edebiyata berxwedanê de hebe. Amed heye. Azizan belki hep bahs nekiribe li gor vê kitêbê ez bêjim. Ev pirsgirêk li aliyekî ev berhem bawayekî eşkere ajîtasyona netewî jî dikin. Yani vana dikevin nav edebiyata berxwedanê. Ew berhemên ku hawarê dinivîsî berhemên Nureddîn Zaza, çîrokên Nureddîn Zaza, çîrokê hinek çîrokên Osman Sebrî, mesel Goristanek Amedê,
مثلا نورالدین زانا گله و اوینا پریخانه و هلسور یا جی و هنک چیروکه دن او ادبیاتا هاوار پرانی دکوید بن ادبیاتا برخودان تی حسباندن يعني حتى الجور كاتيجوريا كنفانيا بنرخين تري دو موداليتا يعني بسكاري ادبيات برخداني ديار ديك دبيجي يك جي خو كو بندست يك جاتي سرگون وانا ادبيات برخداني سرگوني اجرا كرن يعني اجيتاسيونان تويد وان دي ملتك ديار بندست ملتك ديار سردستي وانا دكن چرچوه ادبيات برخداني او اجيتاسيونان تويد وان دي برهمه سالين ودي هاتن نویساندن او برهمه تایبتی او برهمه د کووارا روشن هاتن و شاندن کو گلک جارا جبر چیکتن رخنگرن که بنا عالیوان استاتیک به تمامی دکن چرچوه ادبیاتا برخدانه یعنی حتی دوام برهم آده وقتا هارلو بحثا ادبیات برهمه ادبیاتا برخدانه دیگه دبه نتنه تکلین هیرارشیک یا نابرا سر دستو بندستاده هنک تکلین هیرارشیک نابرا مالبات ایجید خراد کرد مثلا چیروکه منصور کوم خوند منصور بوی سلاحا خواه بوی حشمندیا خواه که جبو فلسطینی رای سلاحی که آسته که او بابه خواه او بابه که اوتوریتا یک مزن سرویش بر که جارا پیشیش بر که راشتی سلاحی چوی شماغ لیستی تین سویا که دکبن آسته که یا جقالا هنک برهم آدکن بیک چاوا تکلین هیرارشیک نابرا دی و دوتان ده خراد بید دبن و کبالا ادبیاتا کردی جدایی ابتشتانه هنک برهماتو دبینه وقتا کرک ده هر مالش باوی خورد و هبال باوی شماغه کلیت خیانه ده چوه بالی تبیان ادبیاتا کردی جید اف دیار دین که هیرارشین سر نسر دستو بندسته این ناو مالبنده یا جی نتنه هگمونیا یا سر دستو بندسته عادتین ناو چاندا خود جیه هلوشاندنه و اف همان ادبیاتا کردی ده پرزیدن یعنی گلک بشه از نابجم ادبیاتا کردی ام تنه خوندنا تشتکی سینوردار بکن ام ببر همی داری اکوری بکن اما گلک بشین ادبیاتا کردی دکوین ناوه ادبیاتی مثلا فوانتس ترمه که بکاردی نم تر ifade فوانتس ایش بو ادبیاتا برخودان ادبیاتک چوی دوی کتابه درباز دوی ادبیاتا برخودانه او ادبیات کو زاروک ته چکان ناز دکن اجا ام 4 زاروکا شرکو به کس بینیم بیره خو 4 زاروک یک کرد یک ترک یک عرب یک امبیژن یک چو بود فارس یک سریل او زاروک چه کی یک ملیوی چه کی یک نگیوی چه کی یک کرد چه کی چکه داتین سنی یعنی ادبیاتا مجید او زاروکی کو چکه ناز دکی هی مثلا وقتا قالا نویسیت گرتیگه هاته نویسین دکه دیجه او لپی و چیکار رسمبونه و نریتان رسمبونه ناره نریتان رسمبونه چیه؟ ادبیات داهنره کی ادبیاتکار داهنره کی پر مزنه تشتی او دافرین پر هیجانه تشتی او دافرین یکتانه لی دبیت تیگشتنات وان برهم آده تشتی کو او دافرین انسان ناوی کولکتیفیه که دپیو نه تشتکی یکتایی یعنی دبه کو هر یک جوان به یعنی تشتکی نه یک تابونا خود در ناخ بش یعنی وقت تشتکی کولکتیف تا که کس دنویسه لیب هشمندی کولکتیف دنویسه تا که کس دنویسه لیب تجربه کولکتیف دنویسه مثلا از بیجم تو جانا نویسکاری که چقواش ادبیاتا برخودانه برا ویجی و دیسا ادبیاتا برخودانه اجرا بکن مثلا تو یا محمد وزن روماناوی یکم دوی داره ده و گیرانا کسی دوی ماتیب کارن دوی تو وان هات تو جمالی بروان کتابه تخستن تلیسا و تو برن حبسه و واکرن تا ناف جیتنه مثلا محمد وزن ده پاشوی برهمه ده پاشکو که کویه ده بیجه جبو قیمت داینا قاسی تیبیرام از شاش نبیجم مندکارم کنترول بکن دور بیج ولی وابی آگاه یک شاشتا جبو قیمت داینا تا که کس خوازی اندیویدوالیزم ناف کردم ناوه که تو اما خوندنام تام بره باشی بی بمن او ناوه ویجی و او مداوه وگیرانه جی او بینابوناوی قرکترا جی نه جبو تا که کسیه جبو کولکتیفیه جبر کو ادبیاتا برخودانه برهمه ده و ادبیاتا برخودانه اجرا بکن مثلا تو یا محمد وزن روماناوی یکم دوی داره ده و گیرانا کسی دوی ماتیب کارن دوی تو وان هات تو جمالی بروان کتابه تخستن تلیسا و تو برن حبسه و واکرن تا ناف جیتنه مثلا محمد وزن ده پاشوی برهمه ده پاشکو که کویه ده بیجه جبو قیمت داینا قاسی تیبیرام از شاش نبیجم مندکارم کنترول بکن دور بیج ولی وابی آگاه یک شاشتا
بێنابووناوی تێ مانەیە و ئەو دبە هەر یەک ژمە بە یەک بیانی دبە و بێ سەرێمە هەر یەکی دبە و بێ سەرێتەژی ئێمەژێ کەسێدن ێک و بویرە دوێ حەفسێدن و vegêranavêjî modavê vegeranê jî wexta divê tu xwîner ya awayekî mesela veya hatî vekolîn teorîzekirin dibêjî wexta ku vegerana kesê diyem tê karanî xwîner wisa hîs dikin ku xîtab li wan têkirin wexta tu wisa hîs bikî ku xîtab li te têkirin tu awayekî dikev ber bayê wê tecrübeyê wê karakterî tu jî dibû wek wî yani tê dê tu yani wexta tu Ehmed Kanî dixwîn Ehmed Kanî divê ez yani ezim viya keke Hesen dixwîn divê viya ezim keke îma dixwîn divê viya ezim yani hissiyatek were çê dibe mesela tu lê nere li wê dera ne take kes xwesî ne daha yani nivîskar ew tiştê ku ew tecrübe dikir temamî ser navê kolektiviyekê paşxaneya kolektiviyekê heta carina nivîskar bê hemdî ya jî bi zanebûn ne bê hemdî wê tu yê dike hûn dibê wexta qala milletê Diyarbekir divê hûn havîna diçûn ber çikê hefselê zawer payîza wer dikir we wer cana jî weya dibê hûn yani tu bi vî çavî binirxîne edebiyata Kurdî beşekî mezin dikev ber wê lê di vî wayî kêmaniyek pir mezin heye vî çavî nehatî nirxandin kêmaniyeke çawa kêmanî gelek kêmanî hene yani me heta na me edebiyata xwe bi vî çavî me pir zêde nenirxandî me se çend xebatin ew xebatê ku dibên diş koloniya dikevin bin veya wana dikevin ya jî ew xebatê ku dibên netewê ew jî dikevin otomatîk dikeve yani belkî ana milletekî dibe nekeve mesela romanek li Misrê netewebûn tê hebe dibe ku qala şerê Misrê û İsraîlê dikî otomatîk nekeve edebiyata ji xwe ber nekevin bane edebiyata berxwedanê lê edebiyata Kurdî di netewetî ji ber ku Kurd li her derê din destin wexta mesela netewetî hev otomatîk dikeve bin vê bin banê vê edebiyatê hene xebatê were jiyan ew jî dîsa seveyane lê me bi çavekî giştî me ev edebiyata Kurdî bi vî çavî nexwendî û wexta me kêmaniyek me dî jî me çavekî giştî nexwendî kêmaniya me dî jî em hertim li dora heman nivîskara diharûnê min xwe ev vê mînaka romana me me dizin ev çep semîner ez kontekstê cuda bikartînim ev nîşan de ku sermiyanê min î berhema kêm yani Mehmed Uzun û Firat Cewerî Ciwanmerd Gulekê û evanê naskirî yani ne de vana veya jî pirsgirêkek me halbuki edebiyata berxwedanê gelek cara ji van nivîskarê qanûnîk bêtir ji ber ku me jî qanûnek çêkirî tu bivênevê ji hêla wan nivîskarê çeperê tê nivîsanê ji hêla wan nivîskarê ku weşanxane hinek weşanxaneyê Kurdî bi taybetî berhemê wan çap dik û li vir pirsgirêka ziman jî dikeve edebiyata berxwedanê li gor ziman nayê pênasekirin me zû mesele me edebiyata Kurdî me cem xwe qedan me goya derhemê Kurdî nehatû nivîsanî nakirin nav edebiyata Kurdî veya êdî bi min eger em ji hêla teorîk cepxaneya me xurt û ji hêla pratîk jî xwendinê me zêde bin em dikarin êdî hinek tiştê me ser wan girtî vekin û ji nû bidin nîqaş bikin yani mesela edebiyata ku bi Tirkî hatê nivîsandin û dikeve çerçeveya edebiyata berxwedanê em ê weya deynin ku qene bi wexta me bi çerçeveyê giştî çerçeveya bi perspektîfa edebiyata berxwedanê edebiyata Kurdî nivîsî divê em amajeyê bi wan berhemeyên Tirkî jî bikin kêmanî û me jî ev kêmaniyek din jî ev perspektîfa kol Anglo-Amerîkayê çêbû û li dinyayek jî bela bû derbasî me jî bû yani gelek cara ji ber veya wexta em di berhemekê de tiştekî wek sloganîk dibîn em dîrek em aciz em vê sloganîk yani bavêj yani ez nabêjim bira edebiyat sloganîk be yani edebiyat derdê xwe awakî estetîk bê jî baştir e ama slogan jî beşeke vê edebiyata berxwedanê yani tu lê nere bi dehan nivîskar slogan jî bikarînin arşîv bikaranîn belge bikaranîne karanîn yani ew jî dikevin beşek wê me tiştî girîn bûye ta yani ev mesela ziman tu dibêjî divê em divê çarçoveyê de bixwînin erê mesela ev nêrîna me ku cana em berhemên Kurdî dîrek pê mehkûm dikin Kate Ellis wexta ku li ser helbestkarê Kubayê Gülenî dipeyve dibê meylek berbelav ya kanûna edebiyat vekolîna edebiyatê ya rojaviyê hey metnên
جیهانا سیم اف متنین برخودانه یک سروت پروپاگاندا و پروپاگاندا کاری بناف دکن و باواه کی وانش دوله در دخن یا وقتا مثلا یاجی تزک نویسکاره کی ژاپنی هی ماسا میوشی دورده بحثا تزایجی کی دوی وقتا اف روجاوایی یا جنبیجن کسی کو بنیرینا خودی و نرنا روجاوایی نحوجی روجاوایی بلکی از بخوجی ویا بکیمه يعني او نرنا انجلو امريكان كو بالتالي بجيبو بتو بخوجي تكايب وقتا كو برهمك نجوي اخي دنرخينا نجوي افو هوايا خو دنرخينا بدو هالوسطا نسيكي ويدا يا كدي دكن يا جوي نيتار دكن كدي دكن كدي كرن چاوي عنصريه و ديروكي و كونتكستيل دربد هيلن و ديسا قانالیزه خوندنک چاوا دکن حسن گردونی و همانیزما گردونی و رنگینیا گردونی و یا ورد بیا وای دنرخینن کو مثلا فردریک جیمسون جوی ترمیر دبی استراتژیین داخل کرنه yani استراتژیین قابسول کرنه امروز دکار بیش چاوا تشتکی خود دکی yani تو چی چککش آخای خود دکی تو دورای تو آوای کی چی دکی کو تو ورگو خبرینه آنه تارکرنه جی تمامی yani ve vak betaldık yani vak udve veya ne edebiyat ya de helveste var mümkün cana mümkün evvelvez mecir çebin. Evet. Eskozum heneki deser nevisa Ahmet Ataşre kudu politikart roşname politikartı da nevisi bu. Binave direniş edebiyatı Mehmet Uzun'un tarihi romanların direniş anlamı yani Qada Berxwedane ya romanın diroki yen Mehmet Uzun و ادبیات برخودانی دور ده او بخواه خباتین کردی یم بری خواه رخنه دکه وکم مثلا سکالبرت ویجل و داوود یشیلمن که او هن برهمین ادبیات کردی وک ادبیات که تیپیک ادبیات برخودانی دبینن او جد بیجه اری تاوی که گلک بلکی کلیات که مزن جیه بلی نراست مرف راست وسا بناو بکه و پیش رجیت سر مثلا محمد اوزون که دسرین گوتنی ویره او ادبیاتوی برخودانی ند چارچوبه هارلوی ده لیوک جگوتنی وی عالی انسانی و لیدناره تبخوجی او نویس خوند و از خوازم هنه کل سروی باخفن فکراتش چیه گلو او رخنه احمد آتش آره آتش ویاد جیده یعنی خواهمجی او رخنه هم الخواجی گرد یعنی هم هرتم دوره هنگ نویسکارا خوندنی خواهی ادبیات که دویم حبکی اگر مجال ادبیاتا برخودانه هم گرک تو هر چپره yani ev berhem nivîskarek û kesî berhemê wan nexwendî di qorzîkek zindanekê de ya jî qozîkek welatek li dûrî paytextekê li dûrî metropolê tê berê xwe bir berhemê wan a ya jî serboriyek wî vî awayî çêbû tecrübeyek wî vî awayî çê heger mijara edebiyata berxwene tê berê xwe ji vanê qanûnîk bêtir bidiwana vir kêmaniyekê û ew rexneya Ehmed jî dicî de van nivîskarana jî دیسال همان آوای ابریا کلاسیک شوپاندنه و ادبیات کردی و ادبیات برخودانه پیناسه کرده همیشه شاشت نکار ادبیات کردی گشتیاقنا اما برکی بارک مزیج کرده اما تنکار گشتیاقنا اویا یک مسئله محمد اوزون yani Mehmet Uzun edebiyata berxodane باوای ki nu pênase dike yani dibe em ne tenê ji çerçeveya milletekî bindest dibe em ji mesela mînakaro jilatana vîn de dibe em ji çerçeveya van milletê bindest gişa em vê meseleyê binirxîn Asurî û Keldanî û Ermenî û Suryanî dibe em gerek bi vî awayî edebiyata berxwedanê binirxîn û mafê van gişa bixwazin yani dij rejîmên otorîter û totalîter divê em bi vî çavê edebiyat ew pênaseyek nû dixe nav edebiyata berxwedanê ew mînak jî divê min hawara Dîcleyê de ev tişta kirî mesela hawara Dîclê hatiye rexnekirin pir hatiye rexnekirin yek ji wan rexneyek û herî dawîn bixwand teza fexriya da ji ber ku tezayê ser dîroka Romanê dîrokî milûyê beşa ser demek nêzik mil beşa ser Mehmed Uzun nede dibêje yani Mehmed Uzun hakikaten jî were yani bi awayekî pir çandî û awayekî pir dengî û pir rengî sala 1820 çel pêncî behsa dike ku mirov vê qey ya ezana vê em bala dikin belkî fexriya were negotin mirov vê qey behsa Swêdê dike yani
yani veya çi nişandı tesira ev konteksta ku Mehmet Uzun tê dinivîse li ser wê berhemê jî çêbû yani wekû tu carê ji ber meselê dînî hevdû nakujin wekû milletê wê de me giştik nav aştiyê de be min balagekirnekê û ji xwe Mehmet Uzun di wê berhema xwe de ajîtasyona netewî jî nake heger li gor kenefanî mirov veya yani tabî dibinî heye yani sempatiyê çê dike bi malbata Bedirxaniyan re çê dike yani pir zêde ama mesela weka bîra qederê ronî mîna evînê tarî mîna mirinê ya jî siya evînê ajîtasyonek netewî tê tune veya belkî tecrübeya wî alaqedar be yani li vir pirsgirêkek were heye Mehmet Uzun gotinek wî dûr de heye bira şaşnayê bîra wan vî ser înternetê jî divê ji edebiyata divê çerçeveya edebiyata berxwedanê ji edebiyata siyasî bêtir edebiyata humanîst be yani ev teorîzekirina wî pirsgirêk e yani tedî Mirserîd behs kir min got bê çawa humanîzma lîberal li ser navê humanîzma qaşo humanîzmayekê dikare gelek tiştan nebîne qaşo humanîzmayekê yek dihere giravekê li ser navê humanîzmayekê wê giravê îslah dike mirovê niza hînî çi dike hînî zimanê xwe dike ama wekû ew mirov berê nelûribû behsa vê ya dike yani ser navê humanîzmayekê gelek xerabî çêbûn yani emra û me got di warê teoriyê de jî ev humanîzmaya lîberal ku gelek cara korbîniyekê mirov li çê dike di warê teoriyê de teoriya Anglo-Amerîkan jê xelas bû veya cîhanê jî bela bû Edward jî bi xêra vê teoriyê berhemê xwe nivîsî bi xêra van îçgöriyên van bîniyên têbîniyên û barbara hala jî bi xêra wan nivîsî yani erê belkî yani dîsa ji wir derkete mesela îja em dîsa humanîzmê tê xina meselê wekû em ê di teoriyê de veya cihê nîqaşê girek mere yani argümanê xwe baş bin geh bike ama vir belkî li gor sohbetekê min hinek tiştekên bêjin bira veya bîra we de bejî veya bêjim wek şerhekê lê wekû ji di vê herka teoriyê de wek gavek paş avêtinê mirov dibîn yani tu dîsa yani ji xwe ji bo ku siyaset têk heve edebiyatê millet ez hinek bi gotinê metaforik pêş ke zeba xwe reş kir tu dîsa dibêjî ne bira edebiyatê berxwedanê ne edebiyatek siyasî be edebiyatek humanîst be yani pirsgirêk tê hene bi taybetî Mehmet Uzun piştî ku li nav xwînereyên Kurd popüler bû di edebiyata wî hinek veguherîn çêbûn yani hinekî bêtir bi pirçandxwaziyê û bi rengekî gerdûnî li tiştanê rê mesela gotarek Remezan elan hebû têkçûna masûmiyetekê baş nayê bîra min dîsa şaş bû hûnê eşqel malê lê min er hûnê bêjorevî aya yek şaş tame heqê ve heye yani ê ku wan ew masûmiyetan têkçûniyek jê Mehmet Uzun bû ki şaş nayê bîra masûmiyet çawa têkçûyî piştî ku devî li vê bazara edebiyatê ketiye masûmiyet têkçûyî me bi xwe me bi çavê xwe me tespît kirî ku di Tuyê de Kurdiya wê wergerana wê Tirkî ne aynî tiş hinek tiş cî çî kirine sansür kirin Tirkî tiştekî de gotî yani Tirkî wexta wergeranên Tirkî ew beşê ku wek êrîşkariyekê li ser milletê Türk bê dîtin ya ji wek pêşnîbiryariyekê wana elîmîne kirine pirsgirêkê were yani veya hinekî Mehmet Uzun xwe jî dibe ku alaqedar be ama bi min pirsgirêk dixuye ez nikarim yek ser veya qebûl bikim Mehmet Ataş veyarek yek ser qebûl kiriye ez nikarim yek ser qebûl bikim gerek ez ser bifikim ser nîqaş bikim بله يعني اگر تو نو وستیا وزی پرسکه داوی بکم جبا که ساعت کما خلاص بو و ایدی اگر پرسین حوالین مهبن مساعد دوام بکن اوی ده گواکم ام بیجن بر همه مسائل هارلوی و خباتین سر ادبیات برخوادانی دنارن هر شو کم بینن او رخنه کوانی روجاوه کو گلک جرا بری خود دشیوی لید گلک جران د خباتین و هادجی کو احمد عطاجی بشکی آماجه پیکریه براسیف نکی اجی جانا پی عاجز به نظام فکرت چیه و کنه کی عالیوی استتیکی ذوقی پاشکو دکه و تنه بری خود دکو عالیوی برخودانی که او عالیوی پیامی نوروکی فکرت السروی چیه یعنی تو جو صاد فکری یا تو دجبری مد فکری کاری چند شتا بدش Tabii vana ne şartı edebiyata berxwedanê pir slogânîk be ama
وەکو بمە شەرتێک وەرێتێک و دوێ وێرەک بێ یانی دەردێ خۆ بێژە دکارە دەردێ خۆ مەتافۆراشی بێژە مەسەلا دوێ بەرهەمێدە دجیەکی دە مەتافۆر تێن مەحکومکردن ئەو زنە باش نەشەر دوێ هەلبەست ئەو قاسی دۆرا مەتافۆری هاتیە قبولکردن و ئێدی يعني ابن ريتارو جابايا كولينا هالبس او قاسي ميتافور خستينا بنداخل ويكي هذا هالبستا بميتافور هالبس قبولناك اما بيسرو بلدن وقتا كتيسر هالبستا فلسطيني تلادناره ميتافور حتى تبيجن هني يعني دلي فلسطيني دكبرد اسكريه و ميته هيفي تي هالقرتن يعني جبي ميتافور جبيا مستري يعني هی یعنی نه شرط زمانکی نه استتیک بکارین اما فاناجی تکیلداری جوره خوندنه یعنی هنگ جوره خوندنه هنه تول استتیک ناگره اف جوره خوندنه سر ادبیات اف سال هفته چه بو مثلا شیروک گوتنا دری ده هی تدی چند شیروک و هر تشمتنه جمتن پیت تشتکتنه هر چی دق شیروک و يعني متنا تبيجي دقة متنا فلسفي جي دقة فيلمك جي دقة تدي العمالقة بشين كولتوري سيرفيات مفكرن تزقي فيلمك جي دقة وتكارب أنا قشة بهمان هواي بنرخينه وانا راست خوندني استاتيك داتينن عالية كي أما از بخود بس نوي كي نادم كو برا أدبيات ده خوندنین برهم دانه استاتیکیم ببو پروپاگاندا زیاده ببو اما پروپاگاندا جیه به از نکارم و برهمش بدم عالیه که ذکرم خاله کویر بکم يعني گرک از وی ببینم افجی تشتکه طبعا تا مثلا دوی درده قالا نویسکاره کی سوریه ایده که دبیجه ده ادبیاتاوی ده روماناوی ده او استیلایا داگرکره به متافورا کلی هاتی آماشه پیکرین کلی تدی کلی وقتا عرضه کی داگر بک یعنی تارو مارد کی یعنی کلی یعنی دوی کلیه لخست بوی بیویجه حلیم یوسف جیبه اب کارتین yani ama Halim Yusuf hemen romanede yek adjib kartين دوی گش خرتك يبونه yek adjib kartين دختمه يعني حق زجينه باشه ama بمتافورا بدديتنين نه بخوندنين نه جي افتشتان ممكنه مثلا توريسينه كي ادبياتا برخدانه ناوينا براميك يكي عرب دبي لازمه نویسکاری ادبیاتا برخدانه داك بني بيرا دست پی نبوي يعني باناگش گرینگیا استاتیک گرینگیا متافوره نشان دادن. آره. امروز گلک سپاسیت دکم اگر گفت یعنی براسی گلک شتنه انباع خون لیدی بلاوجی بمینه جوات کدوم بلکی لیت چند شتی هبت کرم که نبود ازی گوتنی بدم هوالم که پرسیوان هبن. آره. اگر پرسیو هبن پرسیو بگرن نبنجی امی لور بداوی بکن آما موسی احمد کانی هیه کرم که موسی. براستی از ورکروست کم کارکی پیروز وکیه تایلتی بالامن او دارشتنا پیوا شان اوشی جاری کی گریگه حتی انکتوری دکی منو که کامران هم بود من سالات حضر رجدوان دا آنه کی دا مامستامن تیگریس هم بر پیوا خویدر پر راکسیونک زیده نشان دام بود چه من همه خوین لکو خواندوان لکو بود yani رخنکی توش کری بود بویا و گریده یادخوازم مثلا دانشتنا پیوا گره باز کیوی هده yani چه yani mesela dema de Kurdî da koka dema bej dema nahaw dema bê koka wî cudaye ve ez dixwînim ez ê dixwînim û av borî jî cudaye yani xwend ji ku xwendevan jî ew dibe yani divê da gelo ez dixwazim ya pirsim
mesela Türkiye'de az mamasayı Türkiye kalıp kimi heye şu zaman darıştığına evka peyvek tişta peyvat lezzetken tek lezzetken peyvat darışine Arabi ve bazı vücudayla az merak dikim gelo mamastaj buna Farsi darıştığına peyvat koka dema naha dema buri دویدا او کی هیا آگاهی هیا جبر کو خوینر کوکا دما نهاو بیه خوان دما جیج دما بوریه بوی مخص از بیا آگاهی کی بیرم سپاس. بله ما سپاس دو کردی جی قاعده پیفسازی هنه ام دور سر ویا بیلن دور از دم سر بیلن یعنی به تایبتی آن سر ادبیاتا بر خدان شیروه که به بس خازم میبستینه. آره. از جبر کو بشکیش اوکاوه. آره ویا همی پیواج جبر کو اینان گو آنی او هلبجارتنا پیواج چای چه مبکرتی بحثای. او ادم مشارکه دنه. آن وقتی ما چای بخارستم پی. آره یعنی مشارکه بیتر على قداری ادبیاتا بر خدانی به یعنی در وی زمان ام او بکن. جبر کنی قشام او بلاو نبه یعنی ام کارن دور دوام کرد بله ما مستهدای دستی خواب بلند کرد کرم جدا بودن کردستان yani emperyalist İngilizce و Fransızca و falan benedeci Fars و Arap و Türk yani network bunu herhalde ilk ve zaman tünne şoma onlara ilgisel edebiyatını bu çerçeveye edebiyatla darsadan açıyor. Bu belki temasiyek leser edebiyata Kürdi Mehmet Uzun'un bahs kirde ki nokta yapıyor halde çevirme sanki. Bele. Evet. سپاس به مسته یعنی نه تنها کردن کد وی حالت مردم هری نزدیک بلوچ وی حالته بلوچستان جی نابرا پاکستان افغانستان و ایران ede parçakiriye yani veya edebiyata Kürdi çava tesirlekli mesela veya kiri kul qadan abne tevid edebiyata Kürdiye berxudan ne editin mesela eğer yekser Britani baya Kurdab İngilizce zani baya o devlet Türkiye İngilizce nivisi va barbar ha ve kala ve zikri var. Mesela ancamak bir pratik eşler bejir. O ki dizi şwa am bigişti zanen yani çava harlo bu Kürdi per bu Kürdi bahsa veya jidik yani per bu Kürdi dire vak Kurda yani ama kala bahs Kürdi Türkiye hiç nakış var. Jber Kurdwe deme le Türkiye tevgerek bu saatine nave Kurda باوای کی ناف جهانی را گینه ببیزینه تفکر بر خدا نتنه اما باشور هبو بل باشور هبو جبر ویا وجی اماجب وقالك خباته دنجي كردي عراق دكن يعني اماجب ویاد کن جبر کو دمک بریتانی وربون زور بریتانی چون میتنگره وان نه بو عراق خو yani باوای کی Van خواندنه تئوریک اینا دو دولت آده هرن yani. Avji psikolojik koan yani. بله پرسکویدن هیا گلو اگر نبه امی بداوی بکن. از گوتنه داوی بیشم. بله. ادبیاتا کردی مثلا سر بالا گلک قالا هلبسکارا که کود بیشه وان هلبسکارانا نتنه ادبیات اجرا کرنه دبر خدان اد جیجی گرتنه مثلا کردی جی اب دیارده پرزیده شرکو بکس عبدالله بشیر فاطمه ساوجی او گلکندن یا جی بحثا دیارده که وقتا دویت تیونگو چاوا گرتیگه هده سر کاغذه توالت مجبور مایی برهما خود بنویسه ادبیاتا کردی دو جی فاطمه ساوجی مثلا دیا کری یعنی نه تنها جهلا نویساندنه و جهلا تجربه نویسکارا و جی ادبیاتا کردی ده او چتا پرزده یعنی همان ادبیاتا برخودا نه پرزده نه تنها جهلا برهمان نویسکار پروفیل نویسکارا خوشی ایکو دکوه ناوی چارچوه پرزده. آره. بران گلک سپاسیات دکم سپارم پرسیه والا جنینه لما داوی بکن ام سر ادبیاتا برخودانه نخواستما
ادب برخودان یا باربارا هارلو یاخویم که امرانجی یکش ورگرینوی لگل یوسف حمد هیوید کم ام برنامه بیده دیسا کاربن لسر مشارین جتر باخوین یعنی هر شن ویسکاری بی مخابن او شن دمک نه دنیایه یعنی هر شو امران دکوت از چه نابه بلکی امزه بکن لی بلکی این حوال بخوازن که بخوازن امزه بکن یعنی وقت دیاریه که اره اون کارن استاندار مجلوی داریم کتابه وی و کتابه میدانی پالیجی دیسا کرم که گلکس پاس همش با پالوشانه همش با وقفه اسماعیل بشیکچی و برپرسیاری وان و بشتار و گودار یعنی دوی پیشکشی ده بالا و کشان ده به تو جاری تشتکی تقاض نکرد من نقاش کردم پرس کردن از اوی دکم پشتی ویا پرس بور چه ببین یعنی اون جیوان پرسال مالی دوام بکن یا جد خواندنی خود نویساندنی خود گلکس پاس اره اوید کم اف بردوام ببه و بیتر بینی خش کردن هربن سیتا خوشه از این داوی امضای باش بود نه بیسکاری بر همه از ورگره من از وقتی میبرش گو هنگ تئوری ادبیات ورگر وقت نویسکار قبول که اش برکو زمانه کنه اما دیساج از پاش به امضا اره تز برا وقت دیاره که مینه